itu agensonga kandi nanye nashimerwa okwegita ahari bagenzi banje bagumene baktwaro misho Olivia Kamusime kandi hamwe na mugenzi weye Diana orurumi orwo bubonero nabanyeta amanya Kosubat byo mu district ya Kabare esaizo ntonyemerire kandi netwija kubane tugane kuko mukushumanya kugira ngo tujye mu season ya Karuru tujya kubana tuganira na omwe abantu abesimbira hantebe y'ubunyishengero obukorwa mu ceka citu ecandorwa East Dr. Akampumuzi James Rutanga ogwe nayenda entebe y'obunyishengero kandi ahabwandorwa East bwo kunakugambira nuwe ndabe ninganiya nawe na munongo mu byo mwabaziyo kandi makuru gitagensonga Dr. nakwakira gabare munonga turi live hatayari West yakora abantu abari mbakurebesha heza nza kokota ispai abantu batayari West musibireje nabakura bari ku ma TV kandi nintwara umugisho gumpa kwakura abantu bitubandurwa East constituency abantu bakabare abantu ba Western Uganda n'abantu ba Uganda generally. Dr. Nyenze ngutandikireho twamara okwezi kumwe nangwa n'ibiro bice ati omu campaigns mu kuronda entebe yo kundo y'obunyishengero kandi tukatandika byo kwezi 10 hati n'ibiro byo kwezi 10 na cyangwa twamara kwezi kumwe na nakire na n'ibiro bice munonga ndona ngo tutangarizo campaigns okuziriyo nzitambura orukuziriye bota evi na nebirungi ebyo rukureba omu campaigns zezi kandi nangwa na nebyo ecyakubye ncongerwa muningane cukorwa kureba ngo zagumizamu zahendera kurungi iniza kwatirisa bari munonga mwenu campaign zikiseni zitambura kurungi omu kuyazatandika twiseni turonda Karuru kandi turonda Karuru keshonga akaruru akanje nshobanduna naka President Yoweri Kaguta Museveni omuntu bitubandurwa East constituency azani stamburaje mwenu nankeji ebiro nibigenda nibyigirira kwika muheru konka twinobwesije kugira ngo aza kwika nituba twamazire constituency yona akwa constituency yandurwa East nimpango munonga mwenu wambuze ebirungi no kugira ngo abantu nibahurira message yitu kandi bagikunda nico kirungi kandi aho turi kuza basutangirira nshanga abantu bariyo basutangirira kandi eco cyona nikibari buri omwesi imbireho ekibi ekinshanjire omu campaign omu no kushanga ngo abantu nibaco bishwani byanje ba opponents abunye simbire nabo nibataha abantu bo kuco bishwani byanje aze chompaho kigira kiteya eco kitugarure nyuma akwe bishwani tubikorese sente nabwo eco kuba ari kubicwa kituma bakuco mushaho ekindi harimo pokopoko y'ebishuba haro abutwesimbire nababine bishuba bingi babiheci tayesimbire tagizirateya bari kubiha abantu bitu konka ebyo mpaho nabyo nitwine kubigumira akwa wajire omukaruru noba nomanya ngo noza kushanga mu bingi na ninsima abatebekaniza Karuru aba electoral commission muno omuchara Aisha nansubuga na timu yeye returning officer wa Kabare agwo kuba Karura ukahika tikakagiremu okuhondana kw'abantu ninga violence. It is still violent free abantu bayino buteka no bushemererwa amakuru gacho aba electoral commission bakakorengana na RDC witu n'aba security police n'abandi barebeka ngo okubakozire program yagendo misho nabweco eco nekintu kirungi munonga mu muryeco ni ngumiza mundi kushaba ntibagumize mu barebeke ngo program zagenda kurungi abantu baronda Karuru no bucurera kandi bayika kutera Karuru hatari mu obuviyo bwena obwazaho mbwenu kintu cyakabasa kubana ikindurwamo kugira ngo nkebe wagamba okutagura bishani ntakatanga tuba kutagura byo gukonka kuka kureba ebyo ne byazamu bihindurwe kandi bagakeve birungi kurenga twamara Karuru akaturungi uwo bari munonga mwene cyo kibuzo mwenu nikibani cyetenga ngo aba police batemwa amani kureba ngo bagenda nibahiganisa aba bari kuco bishani aza bari korengana
n'abantu abo mu byaro ngweno local enforcement units ziri mu byaro zirimo bagiso zirimo ba LC chairman barebeka ngo bakorese abo kubandi bandi bamanya bari kubico bishwani aba bari kutuma bakaco bishwani bakabishisha aza rero bakashishira abantu kutamanya bakanditsi hamwe no kumanya message exchange ndo mishi. Maybe doctor ekindi echo kwasa kutangarizaho no kugira ngo Ndorwa East yitu yarumwe byaro ningafite village zaziko ngo muri bishatu 5 no teka ngo mubwiro busigireyo no ba wamazire nimba mwamazire kwetorora ninga akabire haba kushabwa kwebire bindi yaba karukongezubwayo kureba ngo mwayetorora mwamara constituency yanyu nangwa byange bindi mwene we bari munonga nkoko wacurira village bishatu 5 ni nyingi munonga kandi Ndorwa East ni mpango munonga kandi ine terrain imbi nemishoze mingi kandi ine nkutumbi munonga nabwo eco ubwire kuburayike tubasa kwija kuri twashaba ngo twongereye biro kugira ngo akaruru kaza kuterwa tube twamazire hona maybe ekindi kibuze cyo kwasa kutangarizaho nko umuntu yesimbira hantebe eyo bunyishingira bwa Ndorwa East neco kugira ngo nkoko wagira ngo utakabire mu vuyo umuryenzi campaigns kujya kuri notambura ejo credit nogereza abahe nakaciko nebyo kwerinda kuri tunogereza abahe ngwene we bare munonga credit jimpaha ngoko nanagambire neza akachiko ka electoral commission akwa niyo yakozereza program okuzira agenda konga kandi tokiya mu security na security ekozira muri mu muhango okurebeka ngo electoral commission yashaziremo byagumiza muri bitwarwo mu misho aze cyompo kiyambire munonga mwene ubona nitubasima kandi nitubashaba bagumizemo bari kureta ubutebekanisa kugira ngo abantu bitu barondo umuntu uraba cicire urabe ari the best urabe nakirabona azogwe ninye webare Ndorwa nemwe aha Ndorwa East nemwe aha mashaza gutwine agatuyana gakora politics za din terumanya orukireba aninga orkureba ngo kizera nikindukamo kugira umuraho gumukubanga gutatwire natira turukuza kwendera mwenu politics zedini ni mpurira muhina abo bari kuhagira omadini nenshi konka bimwe manyagira gedini nabweco ibyo nabyo tibikaburamu konka ndi kwendera naninshaba abantu bitu Ndorwa East constituency barugomje dini barugamu bazamuntora abakorere nabweco ninye mukozi nimbashaba karuru ebiro 15 kwezi ko kubanza 2026 akaruru bakaterere Dr. Kampumuza James Rutanga owati mugamba no korebye ntunguka hamwe na President Yoweri Kaguta Museveni aza rero tukore bakorere ekintu kitogote webare munonga iwe omurebe witu owamakuru agenshonga kankugarizo mu studio owa Olivia Kamusime akugumize managani makuru ko kuwahurura omugenyi guto abatayise na ronde ntebe yo bunyishengero ahabwa Ndorwa East nabandi amanya ko Subati omu district ya Kabare.